Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Umutekano wakajijwe i Vatikani, wagira ngo umujyi wa Roma wose urimo intambara. Aho ukandagiye hose urahasanga abashinzwe umutekano bafite imbunda zabo kuva kuno kugera ku nini. Imodoka za gisirikare ziranyuranyuranamo, kajugujugu z'intambara mu kirere nazo ziri kugenzura umutekano ku bwinshi. Drone zireba ibiri ku bisenge by'amazu nazo zuzuye mu kirere cya Roma, cyane cyane mu gihugu cya Vatikani. Ari nako bamudahusha bari hose ku bisenge by'inyubako za Roma. Umujyi wa Roma wuzuye abashinzwe umutekano, harimo abambaye impuzankano zabo ndetse n'abandi biyambariye nk'abaturage. Hakajijwe umutekano ku buryo bugaragara n'ubutagaragara mu Butaliyano bwose, hagamijwe gucunga umutekano w'abategetsi batandukanye bitabiriye umuhango wo guherekeza bwa nyuma umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis uheruka kwitaba Imana. Ubundi Vatikani nicyo gihugu gito cyane ku isi, gifite hegitari 44 gusa. Ubwo ni 0.4 kilometero, bivuze ko ubutaka bwa Vatikani butageze kuri kilometero 1 gusa. Nubwo Vatikani ari no, ariko yashinze imizi ku isi hose, mu bwami bukomeye kandi bugari mu bijyanye n'iyobokamana. Dore ko Vatikani ifite abayoboke barenga miliyaridi 1.5 ku isi yose. Muri aba bayoboke benshi muri bo bakaba ari Abanyekongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yonyine ikaba ifite abayoboke ba Kiliziya Gatolika barenga miliyoni 60 bose. Bigashyira iki gihugu ku mwanya wa 5 ku isi mu bihugu bifite abayoboke benshi. Kongo iza nyuma ya Brazil, Mexique, ibirwa bya Philippines na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihugu bifite abayoboke benshi ba Kiliziya Gatolika, i Vatikani ubu hateraniye abantu barenga 200,000 bose baje gusezera ku mushumba wa Kiliziya Gatolika. Nk'uko byumvikana rero, umutekano ugomba gukazwa cyane kugira ngo hatagira igihungabanya iki gikorwa, hakaba hagira uteza umutekano muke nk'uko byigeze kugenda haraswa Papa Jean Paul wa II muri za 90. Muri aba bantu bose haba harimo abeza ndetse n'ababi. Niyo mpamvu amaso y'isi yose ku mutekano ndetse n'ubutasi ari i Vatikani mu rwego rwo gukaza umutekano. Uyu muhango ukaba witabiriwe n'abantu batandukanye, harimo Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Prince William kuva mu bwami bw'Abongereza, Volodymyr Zelensky perezida wa Ukraine, Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, ndetse n'abandi. Ibi nibyo byatumye umutekano ukazwa cyane kugira ngo harindwe aba bategetsi ntihagire ikibahungabanya icyo ari cyo cyose. Uyu mutekano ukomeye uri Roma ubu uri gucungwa n'ibihugu bitandukanye byishyize hamwe ndetse n'inzego z'ibanga zabyo. Muri ibyo bihugu bitanoroshye mu by'umutekano harimo Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubudage. Ibyo bihugu byose byohereje abashinzwe umutekano i Roma ngo bafashe mu gukaza umutekano muri iki gihugu. Muri aba bari gucunga umutekano kandi hiyongeraho n'izindi ngabo zitoroshye kubera imyitozo zihabwa ikakaye, Swiss Guard. Izi zikaba arizo zisanzwe zirinda iki gihugu gito cya Vatikani. Ku busanzwe abagize Swiss Guard baba ari abahanga bihebuje mu byo gucunga umutekano. Ubu izi ngabo zirinda Papa ni 135 gusa. Abapolisi bo mu Butaliyano nabo bifashishijwe ngo bagenzure imihanda kandi bafunga indi babona yateza ibibazo kugira ngo bagabanye ibyago byateza umutekano muke. Aba kandi banafite ubutumwa bwo gutunganya inzira zakoreshwa hacikishwa abategetsi mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ubu ikirere cya Roma cyagizwe no fly zone cyangwa hatemerewe kugurukirizwa indege muri ibi bihe. Ubu indege za NATO cyangwa OTAN nizo ziri kugenzura ikirere cy'Ubutaliyano, cyane cyane icya Roma, kugira ngo zikumire ibitero byaca mu kirere bitunguranye. Mu nkengero za Vatikano kandi hashinzwe imbunda zitandukanye, harimo izihanura drone, hanaterekwa imbunda rutura zihanura misile ndetse n'indege. Ukongeraho n'ibyuma bikoreshwa mu gusaka ibisasu cyangwa ibindi bikoresho bikoze mu byuma byaba byegereye Vatikano. Ibyo byuma bigatanga inkuru za hakiri kare. Kuri uyu mutekano kandi hiyongeraho perezida wa Amerika asanzwe agendana hanze y'igihugu cye. Dore ko igihugu asuye umutekano wacyo wose bisa nk'aho ugiye mu biganza by'igisirikare cya Amerika. Ubutasi bw'ibyo bihugu twabonye hejuru nabwo ni buryamye. Amaso yabwo yose ari Vatikani, bareba bakanasesengura buri kantu kari kuhabera. Aha kandi hari n'imitwe y'ingabo zidasanzwe y'ibyo bihugu, nayo iteraniye aho i Vatikani mu rwego rwo gukaza umutekano.
ntimukibagirwe kugaruka kutwumva. niba utarakora subscribe cyangwa subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.